Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay sa laang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lakay, anya nga tano padasen tamat ti agnegosyo. Ay nao, saan lang katag negosyo? Bakit? Kasapulan nga datipunan. Ay, ikarigatan ta, ah. Anya mo? Amangan no agklik dito'y lugar tayo tinegosyo na panunot ko. Ah. Anya negosyo tinapanunot mo, ya? Sari-sari store, lakay. Mabalin mo. Ng pangalaan ta nga iti puunan ta. No masingir mo, ti bayad tinateng tayo, o di iso ti pagpuunan ta. Uwan, ano, dati mabate. Ang mga numay bayad lang manin ito utang. Ada mo siguro, lakay. Maya mo ti presyo tinateng ta ita. Sapay la kumaa. Rugya kadalusan ti sigod nga store ni nanang. I-repair mo tulaangan no awan ter aramidem. Gumatang ka nga ro iti pintor. Naska na mapinturaan, tapno mayat ti buya na. Ewan, sige. Agpaw itak to kin ni kumare. Ay nawaw, kunak man no saan ka nga agpasentro ita, Mari Dolor? Ay, talaga asaanan, mare. Imayak laeng, ta ada kumakot ipagatang kukin ka. No, okay laeng mo't akin ka. Sikakit di mo't, Mare. Siyempre, okay lang kanyak. Anya ti pagatang mo ay, Mare? Pintur, mare. Tay light blue kuma, no adda, mare. Ay nawaw, an-anom ti pintor, Mare? Ipapintur ko man kin nila kay ti sigod nga store ni nana. Ah, no kasta. Kargaan manan, Mare. Iwan, mare. Ipadas ko mamutyag negosyo iti sari-sari store. Ay, wala, Mare. Mayat day ta na panunot mo. Sipod pimusay ni Auntie Ingrid kat awanan nang ituloy iti negosyo na. Huwag nga rod, mare. Kapampanunot ko laang mo't itay. At iti bayad ko, mare. No, adati kurang na. Itid kuntulat tangking ka, ah. Ay nawaw, an-anwam ta pintor ginatang mo. Pawit ni Mari Dolor day tatang. Sukatan da ti pintor ti balayda. Saan tatang? Ipapintor na tay sigod nga istor ni Auntie Ingrid. Takargaan namanan. Di mayat, no ad sari-sari istor da. Tapno ad dati asidag apaggatangan tayo. Isumat lang ti kunak tatang. Ay, no umay ni kumarik. Itad muntukan kwa na ti pintor nga order na tatang. Ay wan gayam. Kukwam ti gatas ken groceries iti yelo nga ikubag tatang. Inpawit ni Manang Susana. Nagpasintrumat ni manang mo? Wan tatang. Nagsabat kami iti may sa grocery store iti sentro. Kita man humabalinan ti kasta kolor bakit? Uy, mabalingan lakay. Ay, kasapulak laeng ti uray dua ko mga istante. Gumatang kanto. Tapno dati pangidisplayam iti lakong. Ewan, agorderak to iti online. Uno saan? Nagparami ka kinitata duming. Ay, amang ano nalaklaka iti online lakay? Unang, di mo sigurado no mayat ti quality na. Narigat ti mangisubli no bilang manta di mo magustuhan, bakit? Day tangag paiso ti parikaw lakay. No ni tata duming ti pangipaaramidam, makasigurado ka iti quality ti istante. Sige. Wagak man nga ron ni Tata Dumeng. Mabilang, tarok kudak ti daan nga istante ni nanang. Tapno amom ti bagbagam. Ti kasta nga istante day di nanang ti paramid mo, bakit? Uy, lakay. Agpurchase ka di tilakom, bakit? Hinawan pa'y mo ti bayad tinateng talakay. Agsingira kita. Ay, nawaw. Ay, sumurutak no agsingir ka lakay. Nagsagana ka nga ruta na. Anya nga oras ti rubwat tayo?
Alas 10, tapno santa, marabyan. Ala. Agdigusak nga ro din. Ano sam te aguray, wine? Ayun, nagawam tanay. Alas 9, kat santa pa'y anamigat. Win ka day. Danag mun aya. Anya ti kagaram nanao siyang, ay babalin ti bumulod ti lighter, Hisusa. Mapukpukaw nga minta lighter ko kat. Jakambaw no sa dino tinangidiswak. Sapay kakaisuna day jay. Adan samat la ko ni Mari Dolor, nana. Kaawam mo istor na. Adna nana, kaluklukat na lang idikalman. Aya, ang pabuludan kayo pa'y laang iti lighter ita. No mawayaan kayo, di mapan kayo iti ayanda. Tayjay kayo nagumatang. Adayumat nga min iti sentro, nana. Malaman nga raw. Mapadak to inton bigat. Awan tintugot ko a kwarta. Tadyak maamaw nga dagayam terse na ti kumaraym. Adda, nana. Adamat laangan asidig a paggatangan tayo no kwa. Panawan kayo pa'y bit, nana. Alaak laang ti lighter a bulbuludan nyo. Ay lakay, tulungan nakman pa'y ditoy. Ayun, ti may tulong ko kang bakit. Tulungan na ka mangiripak iti suka. Ay nawa, anong tadanom? Ilaok ko iti suka. Tapno adunto no mairipak. Anya? Diskarte laeng lakay. Tapno dakkel ti maganan siya. Sikakit dimot. Wan angam sobrang samot tayo laok mo adanom bakit? Tapno adu ati pagbalinan na. Di saan ang sukatiraman na dayta. Ay ako, nagadulakit din ngay pagpagang. Alam mo to yun day tabute, tas siya kung ti makamaw. Ay no, si kamot laang timang dadali tinigosyom, ano kas talaang bakit? Umayak man, Dolor. Ay may kayo lang nga, nanaw siyang. Pudnaw gayam, tinaybagan ni Hisusa. Ada magayam ang sari-sari istoryaw. Ada na, kailuklukat milaan. Sagmano nga ita-lighter alakam. 35 ti may sana na. Ay lakwan nakman iti dua. Atoy. Agpili kayo no anya akulay ti kayat yaw, nana. Ay nawaw, oray anya ditaan. Agpapada mo laan. Kulay laan ti diferensyada. Sa bagay mo kidi Ay suka nga'y gayam. Adda ka day. Adda na. Isu na laeng ta nakabuti ti adda. Manungay ti may sa abutay. 30 mo laeng, nana. Mano aya ti gatangan nyo? May salaan, ta isuma laang ti umanayan ti kwartak. Wina, bagayon to dagiti kaaruba yaw nga adda ti tersena dito, inana. Tapno manayunan mo ti customer ko. Ay uwan, di ka madadagan, takasta ti aramidag. Iripak mo man ta dishwashing liquid kas kada fabric conditioner. Wen, inayon ko kadagiti groceries alako. Naimbaglaan, ta nalaka ti puunan na. Ang mga nutil-tila man ang tinlawak mo dita. No awan ti maitulong mo, mabalin ka de. Aguli magkalaeng dita, ha? Henry? Di ka kumagila ko iti low quality, bakit? Kaumay! Isu mo, tiar aramida! Kita man, no quality dagita lakom alala o kam iti danom. Tinapatay, mailako. Dakkel ti ganansya kadagita no mumlaang. Dakkel ngagpaiso ti ganansiyam. Nga madadael kamot kadagiti customer mo. Danag mun aya. Sana mapasamak dayta. Ay nawaw. Makamu ka man langan. Saan ako na makibiyang. Ngam kita ma, taamangan mo't no saan nga agsubli ti puunan ta. Siyak ti makamo. Ay, di ka di madanagan. Amok ti aramida. Naibus gaya man ti sabon ti plato, Hisusa. Mapanak iti tersena ni Mari Dolor, tatang. Mapanak mo't lang gumatang iti fabric conditioner. Kumatang kamit lang iti dishwashing liquid. Day talang ti pagatang nyo, tatang. Ay, asukar pa'y gaya manak ko. Naibus mo lang. Sige, siyak ti makam mo, tatang. Ilapas ko pa'y ti aramidag. Mapanak inton madamdama. Anusan niyon ti aguray.
Italaang manen nga imay ka dito istor ko Mare Jesus Naibusan kami nga miniti asukar, Mare. Mantika ken dishwashing liquid. Sagay sa kaditi gatangam Mare. Wen, Mare. Ala, mabit lang nga raw. Tay supot ko tikat gatangam Mare. Ay, fabric conditioner pa'y gaya, Mare. Anya ako lay tikayat mo Mare. Awan tinakasasya, Mare. Ay, day talaang nakaplastik ti adda Mare. Ne, nairipak samat na gito'y, Mare. Ay, ako Mare, saan? Direct from pagawaan dagita. Nabanglo day ta Mare. Kastamot laang ti usaran mi kan nila kay ko. Alaman nga rod, Mare. Nayunam iti may sa fabric conditioner. Wen Mare, anya ti kayat mo? Pink wenno blue. No anya tinabangbanglo, Mare. Dik, pekas to ti ginatang mo asabon ti plataw. Apay ka di, tatang. Kasla danom lang anak kulayan. Anya? Kita di may katimanti kay ti plato king kaldilaw. Wan nga agpaiso. Ay. Amangan kunak no sobra ti danom na wenno peke nga ta. Ay, kastamit lang ti ginatang ko fabric conditioner, tatang. Amangan no ripaklaing day taon. Saan ka numat, tatang? Direct from pagawaan ka numat. Imposible Kino kasla danom lang nga nakulayan na Ala, bayan nyo. Gumatang aktulaangan iti sabali ang mausar inton agpasentro tatang. Isubling da iti ginatang mo. Sayang ti kwarta anak ko. Madimig gayam ti quality tila ako ti kumarim. Awan nga rod, tatang. Makapadismayaman. Sa dino ti papanam nanao siyang. Agpasentro ak nakaw. Agpurchay sa klangan iti sentraw. Nakapadismaya ti gumatang iti kumarem. Apay ka dinana? Gematang ak iti sukay din na minsan. Kakasla na danuman matila ko na. Kastamat lang ti dishwashing liquid. Kan fabric conditioner ang ginatang ko, nana. Nabanglo ko, nana, ngam saan matgayam. Awang nga raw, sayang laang ti kwarta tayaw. No siya, isublik ti ginatang ko, nana. Mabalin nga ta. Kapilitan nga isubli na ti kwarta tayo, Tamadi man ti quality tila ko, nana. Pakisublim to man nga raw, ti suka ginatang kaw. 30 laang dayjay, ngam sayang latta. Dumagasak to iti ayan yung inton bigat, nana. Ay, mabalin ka di nga igatangan dakman iti dishwashing liquid kan fabric conditioner. Sanak pa'y ngamin ang makapagpasentro ita. Sige, umay mo to alaan ijabalay inton malam. Isublik ti ginatang kukan ka, Mari Dolor. Ay nawaw! Hay, sana mabalin ti kasta, Mare. Apay kit din asaan. Kitaam tila ko, Mare. Kasla danom, saan nga effective, Mare? Nay, naksayan mo tun, Mare. No return, no exchange ti palisik, Mare, Lugi ak mo ano kasta? Nang runa pa ikot naksayan. Ay, diyak mailako iti sabali. No kasta, talaga adi mo isubli ti kwartame, Mare? Ay, saan, Mare? Siyak mo ti malugi isublik ti kwartayo. Kasano kami mga roden, Mare? Kasano kami anak kagatang iti low quality alakom? Ay, nangamong kayo mo to na. Ay, remedyoan nyo ngamin, Ay, unay kan, Mare. Saanan amay remedyoan daytoy? Last chance, Mare. Talaga adi mo aksyonan ti parikot me. Ay, anya ngay nga rod. Diyak mo't keti malugi, Napatpatagayam ken katiganan siyam. Kasta talaga, Mare. Isungarod nga agnegosyo, san ka di? Ay na, Mare. No kastamat laang ti mindset mo, saan kan nga agnegosyo? Kaasi laang dagiti customer mo. Saan nga insubli ni Mari Dolor ti kwartayo, nana? Malugi ka no isubli na. Anya? Diakon impilit, tagpatangkan mat, nana. Narigat akasarsarita na diya ako, Marik. Iniggaman na laang ti kwarta, awanan, agpatangkanan.
Bay amaw no di na kayat nga isublay ti kwarta tayaw. Sa nakton agumatang iti istor na, uray pupuutin na. Uray da kami nana. Awan ti bibiyang nakadagiti customer na. Awan taon ti agtalagken kwa na kunak nga raud. Parikot ng daytana na. Isumat laang ti maawanan iti kasta nga aramid na. Nanay, san mo tin ang maibos ti lakok lakay? Ay no, abay sakti pang ibagam. San pa yan nagsubli ti puunan ti daduma lakok? Dagiti inripak mo ka de, tidakda ka matam. Wen, adupay ti nagbati nga stocks. Kita Talaga asan amagatang dagita, talo quality gud nga rog. Ibasuram kit din. Ay nawaw, lugitan no ibasurak. Ibasuram. Di mo namnaman nga dapat timayat agumatang ka dagita. Ni kumarim Hisusan tupay. Saanan agumatgatang king ka. Nakita ka nagpauit kininanao siya, hindi na minsan. Ay na, kasano pa yan dayta lakay? Nosyak ti sika, sukatamon dagita lakom. Saan na magatang dagita? Pagkadalam dayta, tayntun sumaruno. Saan lang atiganan siyam ti pampanunutem, bakit? Rumbang lang high quality mo't at tilakom. Tapno saan ka madadahil ka dagiti customer mo? Imabasa ti tayan dadulor itay. Imbel lang na magayam dagiti na iripak ala ko da. Agkaywara iti basuraan da. Awan siguro ti mayat agumatang atatang. Kasadaw, kitmaday ti quality tila ko da. No adag reklamo a customer na, awan pa'y aksyon na. Gimatang latta kumay ti grocery store. Tayo iso ti ila ko na. At least, makasigurado ang mayat ti quality tila ko na, anak ka. Saan tatiganan siya na nga rod tinapatagkan kwa na tatang. Kunak nga rod, saan nga agbayag ti istor na no kasjay ti aramid na. Ne, di mo mo turn in look at istor mo. Isardeng kun ti agnegosyo lakay. Manumot laeng ti gumatang. Makipurdiyak laeng. Ay nawa, saan pa nagsubli ti puunan ta bakit? Una, adda ti lugi ta kadagiti na iripak ko. Di mo makita dagiti imbasurak. Di mo nakita dagiti adda di basuraan aya. Kunak tumaging ka. Alawanan, basulkon. Ay, sinayang mo lang ti kwarta tayo. Talaga siguro sana para kanyak tignegosyo. Una atas sinuswitik mo taramin mo. Alawan, surrender ako ang lakay. Among bakit? No agnegosyo ka ngamin na niya. Ay wanam ti panagtalik dagiti customer mo. Sigurado amayat ti quality dagiti lakom. Tapnusan da malismaya. Di balin ang basit ti ganansya. Tinapatag saan ka amadadael ka dagiti customer mo. Nawatam? Ay, nawaw! No kayat mo nga agbaligi ti negosyo a binangon mo, ay wanam nga rodmet ti panagtalek dagiti customer mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.